Biamuno humuliki bene Josephat Amisi asorobo chirenjere ya bene kurwase wodi ya Kyogoro kurwase county ya Kisigo ikase county ya Nyamira komiti etenete beno gotiani gukwa yo mu governor mo chorwe county ya Nyamira Amos Nyaribo na bono mokonyo ya Jameson ndichogesa ni gobono yate birimiro bene ya bereki goikira nase county yobosi bogotiani gukwa Nyaribo omojegora chikokolekana ali tukoli yankya abwase county yo ya Nyamira naboigo kolengana noyo tenete ensemo joboereria naboigo mo county secretary James Ntabo kurwase county ya Nyamira ni gobona berega kubarigani bene abamenyi be county ya Nyamira litukoli yankyo eliokonyara ko nekina koroto tomojega woko mubekere gutu naboigo komotiania bene Nyaribo gosabisi asentunde ya kabere uno mugavana we county ya Nyamira. Babandu ne komite legaiga mu commissioner wa Rwanda command commission speak me banko ye nyangi yo munene mugavana kiro cha koba terike no alule sana arabise yega kuna bandu n'ikiko abantu tebiri baki abantu bakomera mu kwisi ko baki n'abantu abandi tobange tomorero abantu bane kubisana kegera abantu babocha na kubokini abantu bata amarube uyentekanye n'abantu bocha banyandi tutayale abantu kuba kunyina robe soda makimake kora mu abana kurende abasobisi operase ko basuni igo komiti yabangire krenti mo alia school ya Nyamira primary grounds twarengore geti mbiakere tete ko ngira mambia security na moyo ngula kwa somo kwa abantu bande mbiyere kento kebangire protocol yabangirwe macha ye bangi muno antete ko macha ye bantu ikaranse byo botwerero tware bantu baje boterera bande bantu baje gaiga matero moyo no moyo bokaro igobono emtekane keringa komite yega abangire ne tayale ento kwatevinga abantu bitwa Nyamira ngose spali bali baranya ko bobocha pachicheto sangamo tokokamo kegera mugabana ubachora ne kifresh nyinge nkwe kwale kurende no mo jaji kokoko kurana na inde